السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بصحه واحسن حال. لو انت اول مره بتشوفنا في القناه، دي قناه منوعات فاديه. اتمنى لو الفيديو عجبك تعمل لنا لايك وتشترك في القناه. وطبعا لو حبيت الفيديو بتاعنا وحبيتي تفيدي اصحابك، يا ريت تعملوا شير للفيديو. النهارده بقى هنعمل ايه؟ وصفه جميله جدا، يعني اكله شعبيه كلنا بنحبها طبعا. معايا هنا ده حوالي نص كيلو فول. جبته هنا. يعني فرسته كده، نقيته عشان لو في اي حاجه مش كويسه، وبعدين غسلته وبعدين نقعته هنا حوالي في الميه دي حوالي ساعه. فطبعا انا هاخده تاني كده على الحوض عشان اشطفه تاني برضو من الميه دي، لان انتوا عارفين لما الفول بيتنقع بينزل اي رواسب فيه، او ويطلع يعني الغازات اللي هي مش كويسه فيه. فطبعا بقى هاخده اغسله واصفيه في مصر كده وارجع معاكم تاني. خلاص حبايبي، انا هنا خلاص صفيت غسلت الفول بتاعي تاني وصفيته كده من الميه كويس. اهو انزل بقى كده. معايا بقى هنا معايا معايا بقى هنا الخضره بتاعتي. الاضافات اللي انا هضيفها عليه، معايا هنا شبت وكزبره. طبعا الكميه دي مناسبه جدا. وعشان لو انت حابه لونه يبقى اخضر قوي ممكن تزودي، بس بالنسبه لي الكميه دي مناسبه جدا، بتطلع لون معايا كويس. معايا معلقه توم كبيره، معايا هنا بطاطا متوسط الحجم. طبعا هتقولوا البطاطا دي في داخلها في البصاره. خليكي معايا لاخر الفيديو وانت هتشوفي هتديني نتيجه هايله جدا. معايا هنا بصلتين متوسطين الحجم. هنزل بقى انا بالمكونات بتاعتي دي كلها كده. طبعا بقى هضيف شويه ميه صغيرين مش كتير، لان طبعا الخضار بتاعي ده هينزل ميه. يعني كفايه كده لحد ما الخضار بتاعي ينزل ميه. ومعايا برضو هنا حاجه كده جميله، يعني هتدي لون حلو برضو للبطاطا. يعني عايزه اقول لكم يعني ذره صغيره خالص، بودره الزعفران. معايا بقى هنا بهارات. شويه ملح على شويه كمون على شويه فلفل اسمر، مش اكتر من كده. هقلبها بقى كويس كده. وهاخدها بقى على البوتاجاز على نار عاليه عشان تغلي معايا بسرعه. طبعا بقى بصورة يعني جنبها بتنجان مخلل، وانا ما عنديش بتنجان اللي هو بتاع التخليل دلوقتي. واعمل اقف على كده؟ لا، مش هقف على كده طبعا. معايا هنا بتنجانية، هقول لكم طريقة حلوة جدا ليها وهتاكلوها بنفس طعم البتنجان المخلل، بصراحة بتبقى لذيذة جدا. معايا هنا بتنجانة، يعني مش هقشرها كلها كده، يعني هاخد منها حاجات بسيطة كده. يعني كفاية كده. قسمتها نصين كده بعد ما قشرتها، يعني شوية كده. وبعدين بقى هبتدي ان انا اقطعها لمكعبات كده، يعني مكعب كده. دلوقتي انا بقى قطعت البتنجانيه بتاعتي مكعبات كده. الخطوه بعد كده بقى هنروح البوتاجاز وهقول لكم هنعمل يلا معايا على البوتاجاز. طبعا البصاره بتاعتي بدات ان هي تغلي خلاص ويعني نزلت شويه ميه زياده عن الميه اللي احنا عملناها. وانا هنا في نفس الوقت مولعه على على طاسه جنبي برضه عشان البتنجان. فانا
هغطي بقى على دي واسيبها بقى ايه تغلي مع نفسها كده لحد ما الفول بتاعي ايه يستوي. بس انا عارفه ان الفول بتاعي ان شاء الله مش هياخد وقت، لان انا نقعته ساعه، وعايزاه برده ما يعني يستوي معاكي باسرع وقت، باسرع وقت خالص. لو حابه ان انت تنقعيه من بالليل هيوفر عليك وقت كتير جدا برده ايه على البوتاجاز. فهسيبها كده بقى تغلي، هغطي عليها واسيبها تغلي ونشوف هنكمل مع بعض. معايا بقى هنا الطاسه سخنت، هنزل بقى عليها ايه بشويه زيت، وهنزل بالباذنجان بتاعي. هديله بقى تلوينها كده. خلاص انا بالنسبه لي كده ان هي يعني كويسه، ما حطيتلهاش زيت كتير. استوت على طول، عشان مقطعها مكعبات كده يعني ايه، يعني يا دوبك اخدت بس على النار 5 دقايق. دلوقتي بقى هسيبها ايه، اطفي عليها بقى واسيب الطاسه بس بتاعتي تهدى شويه، اما اعمل لها الدقه بتاعتها. هنا بقى البصاره بتاعتي لقيتها بتغلي كده، شربت الميه بتاعتي. الخضر بتاعي يعني شايفين الجزر ما شاء الله بيتهرى معايا خالص ازاي. والفول ايه، البطاطا انا مش عارفه ليه مصممه ان ان البطاطا دي جزر، عشان لون الجزر يا جماعه. فاستوت معايا خالص، والبصل برضو استوى، والفول يعني ايه تقريبا استوى، بس انا لسه عايزاه يستوي عن كده. فهزودها شويه ميه واسيبها برضو تغلي، مش كتير. هسيبها بقى تغلي كده بقى مع نفسها تاني برضو لغايه ما ايه يحس ان الفوله ايه يعني خلاص بقت موميا معايا. طبعا البتنجان بتاعي برد يعني هدى شويه من النار. معايا بقى تكايه كده هعملها، قطعت البصل بتاعت البصاره جوانح كده. تكايه بقى مهمه جدا هتفرق معاكي. قطعته جوانح وهدخله الفريزر يعني حوالي 5 دقايق بس ايه البصله تمسك نفسها معايا كده، وبعدين هنرجع نقول هنعمل ايه معاكم تاني. ال- البتنجان بتاعي بقى معايا بشوكه كده، هغرزه كده بقى ايه عشان التتبيله تدخل معايا اسرع كده. يعني هو بصراحة استوى خالص معايا هون جميل جدا. جربوا الطريقة دي. لو ما عندكيش بتنجان اللي هو بتاع التخليل هتفرق معاكي وهيعجبك ان شاء الله. إيه يعني ايه عملته بالشكل كده كله. معايا بقى هنا التتبيلة بتاعتي، معايا هنا ايه، معايا هنا ليمونة كبيرة هعصرها، معايا هنا معلقة دقة بقى اللي هي اي دقة تستخدميها، بس الدقة بتاعتي دي انا مش حاطه عليها ايه، حاطه عليها توم وفلفل احمر وفلفل اخضر وشويه ملح، وراعيت انا بقى ان انا حاطه فيها ملح، فحطيت هنا شويه ملح صغيرين، وهنا الكمون بتاعي وفلفل اسمر برده رشه صغيره، وطبعا معايا العامل الاساسي في التخليل الخل. فانا بقى هنزل بقى ايه دلوقتي بالثوم ده، وهنزل كده. هعصر بقى الليمون بتاعي، ليمونه كبيره، لو الليمون بتاعك صغير اعملي 2 على حسب الرغبه. ايه مش بتحبي الليمون، بس احنا بقى عندنا عشان احنا بنموت في الليمون يا جماعه، بس مش عارفه مامتي ما بتحبوش ليه. يعني احنا الليمونه انا ممكن اجيب الليمونه اكلها كده. ما بحبش الحاجات الحمضيه. هنزل بقى بالخل بتاعي، شويه خل كده يعني شويه حلوين، هقلبه بقى كده وهسيبه بقى ايه منقوع في التتبيله دي بقى لحد ايه ما نيجي نقدمه وناكله بقى هيبقى لذيذ جدا. هسيبه في الطاسه كده يا جماعه، مش هنقله في حاجه يعني، عشان ايه المكونات بتاعتي ما تتهدرش مني.
فهسيبه بقى، اغطيه بقى واسيبه بقى على جنب لغايه ايه ما نيجي نقدمه عشان وقت الغدا. دلوقتي بقى معايا البصل، طلعته من الفريزر بمنديل كده عشان لو عليه اي ايه ميه، يعني ايه شايفين المنديل بياخد برضو ميه من عليه. طبعا منديل تحت برضو عشان يشرب الميه منه. معايا بقى هنا ايه، معايا هنا بقى معلقه نشا على معلقه دقيق بقى، ومعايا برضو هنا ايه عليه شويه دقيق، حاجه بسيطه من بودره الزعفران عشان تدينا لون حلو كده للبصل. هقلبها بقى كويس كده. وطبعا معايا هنا بقى ايه حله كده مولعه عليها تسخن عشان ايه، او طاسه زي ما تحبي، وهنزل فيها بزيت غزير عشان ايه احمر البصل بتاعي كده كويس. طبعا البصله بتاعتي شغاله زي ما هي، والبتنجان بتاعي منقوع في التتبيله. هبتدي بقى ان انا انزل بقى ايه بالخلطه اللي هي النشا على الدقيق على شويه من بودره الزعفران. عايزه بقى تزودي ملح انت براحتك. هقلبه بقى كده كويس. شايفين بقى بدي لون للبصل حلو ازاي. هقلبه كده في بعضه كله لحد ما يعني ايه كله يبقى عليه دقيق ونشا. تمام كده. الفول بتاعي خلاص يعني استوى خالص. هسيبه بقى يبرد على جنب كده عشان ايه اعرف ان انا اضربه في الخلاط كويس. هسيبه بس يهدى من الحراره بتاعته، وبعدين بقى ايه هنعمل الدقه بتاعته معانا. الزيت بتاعي خلاص سخن بقى، هنزل انا بقى ايه بشويه كده، احاول بقى ان انا ايه افرفته برده بايدي كده عشان ايه ما تبقاش البصلايه ماسكه في اختها. يعني كفايه كده في الطاسه معايا. طبعا هنا بقى البصل اخد لون، شايفين ما شاء الله لونه جميل جدا، طلع على مناديل. النشا عملت نتيجة هايلة معايا، هي والدقيق والبودرة الزعفران عطيله لون جميل جدا برضو. هحط بقى بقية الكمية اللي معايا وارجع معاكم تاني. بصوا يا جماعة، بصراحة يعني هي ايه ناعمة خالص. جيت اصفيها مفيش فيها اي كتلة ولا اي حاجة خالص، بس برضو انا ماما مصممة ان انا ايه اصفيها. يا ست ما الامر ما طب يسلمش. ثواني بس عشان حته شبتايه، حته حاجه ما استوتش والله كده اضمن. يعني مفيش فيها اي حاجة خالص، اهي ما شاء الله. شايفين. هنكمل بقى تصفية عشان ما يعني ايه ما نطولش عليكم في الفيديو وندوشكم. عايزه اوريكم حاجه هنا، يعني شوفوا اللي طلع منها الفلفل الاسمر اللي احنا حاطينه، بس مفيش حاجه تانية خالص. خلاص كده انا صفيتها كده، دي الكميه معايا. هعلي بقى عليها النار عشان تغلي بقى وتستوي برضو معايا شويه تكمل سواها. الخطوه اللي بعد كده بقى ايه الثوم. هنحمر بقى الثوم ونشوف هنعمل ايه. طبعا انا بحاول ابعد عنها وهي بتغلي كده عشان ان هي ايه بتنطر بتنطر نقط البصاره. معايا هنا شويه كمون فلفل اسمر وشويه ملح هزودهم. هديها برضو ايه تقليبه. هسيبها بقى مع نفسها كده شويه تغلي ونحمر التومه بقى بتاعتنا. طبعا بقى معايا هنا زيت البصل مش هرميه، هستغله بقى في حاجه. معايا برضو هنا ايه ثوم. بحمر بقى الثوم كده يعني لحد ما ياخد لون حلو معايا. التومه بتاعتي خلاص خدت اللون اهي.
ونزلت بقى بشويه برضو هنا بالزيت وشويه الثوم برضو هقلبه. دلوقتي بقى خلاص البصاره بتاعتي جاهزه، شايفين قوام مناسب جدا اهو. هبتدي بقى انا مقارب. خلاص خلصت الحله بتاعتي، ما عادش فيها اي حاجه خالص. عملت معايا ما شاء الله 4 اطباق كويسين، هوريهم لكم دلوقتي. عايزه بقى اوريكم الغدا بتاعنا النهارده، بجد بجد حاجه كده ايه تفتح النفس. طبعا البصاره بتاعتنا والبصل المقرمش بتاعنا، حطينا شويه توم كده حلوين على البصاره. عملنا طبق بتنجان مقلي، وطبعا بقى شطه عشان اللي عايز. وعملنا طبق بصاره التاني، وده الطبق التالت. شايفين ما شاء الله نص كيلو فول عمل ايه معايا. بس عايزه اوريكم هنا، هتلاحظوا في فرق هنا بين البصله دي والبصله دي. البصله دي مطلوبه كده يا جماعه، عشان ايه اللي مش بيحب النشا والدقيق، عشان بيحب البصل زي ما هي كده طعمها كده. وهنا طبعا البتنجان المخلل بتاعنا، شايفين ما شاء الله اخد من طعم التتبيله والدقه، بجد روعه جدا. طبعا بقى ما نسيناش بقى نحط طبق مخلل كده، زيتون على ليمون على شطه، والبصل الاخضر بتاعنا. وطبعا العيش بقى اللي انتوا عايزين تقدموه، عيش فرن، عيش الفرن العادي، زي ما تحبوا. اتمنى طبعا ان الوصفه بتاعتنا، يعني غدانا النهارده يا جماعه عايزه اقول لكم ان هو ايه ما عداش ال 20 جنيه حرفيا. معايا هنا اسفه. معايا هنا الفول كان تقريبا نص كيلو ب 10 جنيه. البتنجان قولوا معايا 5 جنيه بتنجان. طبعا الشطه كانت في البيت، والبصل بقى في البيت، والثوم طبعا في البيت، والمخلل احنا مخللين، جبنا البصل برده من بره، البصل الاخضر ده. يعني عايزه اقول لكم ان الغدا بتاع النهارده ده ما عداش 20 جنيه النهارده، يعني 15 جنيه بالحاجات اللي موجوده في البيت. اتمنى ان هو يعجبكم يا رب كده. وطبعا هستنى رايكم في الكومنتات اذا كانت طريقه البصله بتاعتنا عجبتكم، وطبق البتنجان المخلل الرهيب ده. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.